COVID-19 irum ven na ting cha zitin da mask ning sang teng ni deadline ti mi kha kan raklang tar lai sibik a mask ni deadline na hen che eng kan kut chang teng ni tol lai kan ni tol di in mask kha a hri teng kan tlai lai e a color ai the deu na kha lang lai ya kan cha lai chung ka za ha na kha chung lai kan cha lai e chon ka za khan ka zon te kha kut in tong al ding slai chon kan ni phoi tik a khan ka za hri te lang han kan tong lai e mình thu bông khăn cần lần lại mask cái này tự tin khăn cần cút khá chăng để cái này đồ thành lại Hakadat ni lung lam te in nung gut kan tlai na tu ten hakadat ni thong an dak chim ding mi atlang pi ka dak chim lai tong jang khapi a pezul in ro asor cha a vale ekak e in ngai tu na cha a ti nung se thoni kum kul kum thim nak cha a chinram kul chung me jung an chap rakap me jung hun ret a tuan tim COVID-19 zot nak mu masa nak hun ta dim a dikulan khat ar khum mi manung kal ret an kalemi wa COVID-19 me zo manung pni an mu chapna COVID-19 zot na akarna in hakha ko chung aidin thilmen akai lo tol chung thong karak chimlai tanjang khapi a pezul in ro sur cha a vale kak I in ngai tun ha cha a ti nung ase tanjang khapi khobum lesson sang thoni kum kul september na theni zani ro soranga minung umna in nga vale kak cha a minung umna ding cha a ti nung I in khat an the in li an thal na tia thong kan thai thoni kum kul september na theni len na thei thum hi ngolo in ro aswar ni afak ngai ro hi angol bal lo cha a vale ang kak I pu thangkhan hau in arok hi in hi minung dinga ti anun cha a an chung kharning in indanga kan thal na I a in zong kwamile methat ibom in kan the pyak na chun adang in li zong hi the asilona in minung nak ding cha ti anung I kan thal na tia tanjang peng uk zong I ran nge tu upa pakhasin in thong kan thai balai kakronga in the pyak asamin ha hi an chung khar dilak nupali papali dilak in minung pret an si an in hi o athat ti lo cha a an chung khasin a an umtar chung na tia kan thai thoni gum kul kum thim nak cha a chinram kul chung mezong an chap rakat mezong hunret a tuan tim thoni gum kul kum mi maram party ling democracy thim nak cha a chinram kul chung in mezong hun suri an chap I rakat me thak nak ding mezong hunret an hantia chinram kul thim nak chung lut lai pu no sin in kan thai chinram kul chung mezong han ni kong he pe la in thim nak jong ni awi khatna an rak that na a chun mezong hun thang khatle za le pisri lang asina in COVID-19 rum ve nak cha ti in mezong hun suri chapthan asi tia pu ugnol ni achim thimnak jong lat lai pu ugnol ni awi khatnak mezong kan thet na a chun mezong hi mun thangkat le za le pisuri chonga to ding in kan rak than asna in COVID-19 zot na kong he petla in manung tamtuk abu in chu asi kholai lo kan ti cha a kan riven kho nak ha le tamting te in me kan thla kho jaw nak ha ti in mun suri kan chapthani adilaka mezong thangkat le za le heli ase chang kan chapthan nak na hunjong hi zung pakhat a manung thangkhat ni thlakding mi kha kan then thani atu bantuk in kan chaphi si hi chonga ral kap cha me thlak nak ding hi mezong puret to asi ta da kha pusa chim awi khat nak mejin antar tianga tu ten thimna I chinram kul chong in me a thla khoding le me a pe khoding minung singthum le thongsam ni le thangli le za le chomi le ben ni an si awi khat nak a mejin ram thanding in arak sok than mi singthum le thonga le jinhi le kulanga si tia thong kan the rakat mezong pure thi mitepi hakha falam tadim palawa le mindet a hon an si hi kong he petla in rakat mezong hi alhana chun amma rakap nak songa to araksi tu ten hi chu amma nak songa silo in mizapi thlaknak huna to pyak an sevela tia pup nol ni achim thonigum kulkum thimnak mimaram a chinram kul chung in ramkhel party independent dal in hleithum ani zamlai hi chunga hloto plai manung zanhi le phra an si independent in manung heseri an si tia thong kan thai COVID-19 zot nak mu masa nak mun tadim a nikulene khat ar khummi manung kuleret an
Chinram kulte dim peng chunga COVID-19 jotna in rimven khona hati in nikolene khat chung arkhumi facility quarantine a chami manung kole khat en umjang tia thong kin thei hikong he petla in dim peng andam nak song ran ton pakhatni atu e te dima nikolene khat chung arkhumi na hi india ram arak lungmi pavra le nu pakhat talukram min arak lungmi papuret le nu pali akhara min arak lungmi nu pakhat yangkong thantaya in arak lungmi pa pakhat le nu pakhat Jibinchi in nu pakhat le methala in arak longmi pa pakhat andi lak phot ni manung kuleret an si tia da ka phosa chim atu manung kuleret ni kulene khachong ar khumin ha jong hi thedim ko PTTI sangin e quarantine center to mi a manung heret pansang khwa I in along mi a manung pakhat hele khwa pakhat khaikam kopi quarantine center a manung pakhat molung khwa manung pathum lanjang khwa manung panhi le dimpi khwa manung panhi an chan ha tia thong kan thei Taina kasi. COVID-19 irunven nak ding cha a zitinda kan ko chang te kan tola kan tol tik a atlom bik sakam pukul itol ding slai chon kan kut a chung lai ti in kan kut dong in kan siapi kan kut karla chon ka tiang hi to slai ti in chang ten itlo than ding cái này theo đi in khán, cái này cho đi in khán, thà vợ chàng mình sẽ lo lấy tissue chàng mình in hỗ than đỉnh. Cái lệ miêu a COVID-19 mà zo minung pani am hỗ chắp na, cái lệ miêu a yang công in atlung mi, minung pani sina COVID-19 zot na hỗ chắp than asitia, cái lệ miêu si in ren tuan tu sin in September na thay nga a kan thay. Cái lệ miêu si in na nurse atuan liu mi minung pakhat ni, kendam nak ni akum le in khwa te na, fyang te in athan ri lo na in, cái lệ miêu a minung pani sina COVID-19 mi zo kan hỗ chắp na tia an kan than. Cái lệ miêu tang in si na thop ding in tom bao ngai tun hani an cha chang na an panhi in nu ve an si yang kong lai in moto in atlung mi an si tia da ka poza achim an tlun nak moto hi chin tang ta moto in an tlung an panhi in kan chi khwa mi an si kumkul le kumni nu ve an si an tlun leo a kale university a facility quarantine an lu chal tia kale miêu si na nurse pathum aton leo mi ni achim chap Ane chit mi moto a hin an panhi tal im manung palhai sari anital zotna angai mi he atlung ti min ha le an chung khar na zong quarantine a an chadi na lai tia kan thai COVID-19 zotna akarna in hakha ko chung aidin thilman akai lo COVID-19 zotna second wave a akar chin na in hakha ko chung aidin thilman akai lo tia Dorong này tu theo cách hà xin in September na lại ngã kan thấy phát trang lấy amen akai lo na kong he pe lại in hà kha che yusian phát trang dorong này tu sung sung pani atu tiang a hin chun phát trang men akai ri lo amen afak deuh mi hi rompal thong khat thong ni chu angkai na in ma tluk kai hi vidang jong a akai ton mi asikau amen din deuh mi tu hi chu pakhat man akai lo tia da ka posa chim Aidin dor ngai tu nini zong ni atu tianga chun thilman pakhat man akai ri lo chiti le chite ti ban tuk zong aman ama ning te in an sidi kau moto punghan te in achwak kho a chun akai nak ding aswal lam lo tia da ka posa achim hai tha le rong a hin chun moto tunti lo zong a foi achung lai ni hlung hla u tia non an chho in chun an hlung tin ha lai lo na in aidin lei phor tu moto hi achwak pa ton ko men lai Arwang chu aidin leya kan chambao ding chu an kan ro pyak ko lai tia dor ngai tu cheu khat sin in kan thai Zon ese ko chung te in chunga ding alang kan chwa tik song a max etat ding mi bu shel ding jon pakhale phai kan chambyak tik song a kutlai lo ding jon thil kan chok tik song a khan peru khlat in ding alang kan rak tin tik song a kan ku chang te idol than ding Tu ten ha khanet kan thong chim nak chu vi velin kan ngori lai azau tu le ngai tu nen di lak chunga kani lom ni hlon sung kasi